ada di sini loh. Emang gue di sini mulu. Gue heran gue ketemu di mana aja kalau melihat lu. Empet banget gue mah. Emang ngapa lu? Ngomong begitu-begitu banget. Ngapa emang? Lu rumahnya nedeng aja kayak jago kagak punya musuh. Nih, nggak pernah makan golok, nggak pernah makan kampak, nggak pernah makan belati, nggak pernah makan gergaji. Emang makan lo apaan? Bakwan toge. Bir. Ngapa? Tampang lo. Lu tahu nggak? Yang namanya di Betawi itu ada kue gemblong, ada kue lopis. Kalau geseng warnanya hitam. Maksudnya nih anak buah Bang Apis yang di mana-mana kesokor tukang berantem. Lu dengerin ya. Berapa banyak kue lopis, berapa banyak layangan nyangkut. Biar lu kata lu anak buah Bang Napis, nih gua kagak bakalan takut. Jadi lu berani? Berani? Lu bener-bener berani? Gua kata berani? Emang lu berani? Berani? Tidak, kalau gitu kita sama-sama umat. Ya, gua mau jalan dulu ya. Ya. Gua kata sih berani, ini kan baru nih.